بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، براتو عزيزة مرتقيم ديوان رسول صلى الله عليه وسلم يك عظيم شاني حديثي بابتاي. إيه حديثة براتو عزيزة رسول صلى الله عليه وسلم وتي أمته سي عظيمي آداب سكارينتا، وإن شاء الله ما سي ديوانا هرت يك ديوانيا يك أدبي بارا بيان كان إن شاء الله. رسول صلى الله عليه وسلم حديثي أبو هريرة رواية كتا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أبو هريرة نامي او إيه صحابية براتو عزيزة 5000 جيش حديث رواية كتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هر کسی الله و آخرت روز سر ایمان کاری نیکی گپی خیرین گپی بوشی یا خاموش ببی. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هر کسی الله و آخرت روز سر ایمان کاری وتي همسايقا عزت بدا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهر کسی الله و آخرت روز سر ایمان کاری وتي مهمانا عزت بدا. رواه البخاري ومسلم. امام بخاري وامام مسلم في حديث رواية كتب وتي صحيح توقع. ولا أولي أدم أمشي براتو عزيزة فليقل خيرا أو ليصمت. إيه أولي أدبين نیکی گپی بوشی یا خاموش ببی. چیچو جنگ و شدت و فساد قائم بتا یک گپیا یک دیوانیه بتا. یک گپی گوشته یک دیوانی تو که چیچو جنگ و فساد بتا براتو عزیزا. وده رب العالمين فرمایتا قرآن تو که ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان درشان نکن هر چوڑیں حبرے بلے ای کرا یک آمادہیں نگہبانی ہستے. ہر گپی انسان بوشی لکھ گپی براتو عزیزا. نیکی گپی بوشی یا بدیں گپی بوشی. وهي حديث تكا أمي چیزه مع الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا که خیرین گپی بگوش و تی مطلب ہوں خیر ببی. یعنی که برای مردم لاتی خیرین گپی گوشی اچھی واقعی ہن چوشیں بلے ای دل تو کا مطلب دیگر براتو عزیزہ بلکہ غیبت کن گئے بلکہ نمیمت کن گئے بلکہ دیگر کی بارے گپائیں و مردم وش نبیتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم براتو عزیزہ فرمائتا حديث توكا من صمت نجا. من صمت نجا. وهر يكي هاموش ببي هرت مردمي هاموش بتا ودا بچتا بزان سلامت بتا مصيبتا چه. ورسول صلى الله عليه وسلم براتو عزيزا فرمايتا حديث توكا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. اور مردم یک گالی گوشتے خدای رضامندی واسطہ ایا اچ گمان نکا بے حیالی یک گپ یک گالی گوشتے او ای گپ سرا ایا رب العالمین ہمیں گپ وجایا بعض درجات جست کنتے بلندی درجات انشاءاللہ قیامت روچا بیتے. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة وبندا یک گالی و یک گپ گوشتے لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. خدای کرم دعا لوٹا کہ میں مارا و میں عزیزاں جہنماتی بے بچارینا. و بندہ یک گپی و یک گالی گوشتے لا يلقي لها بالا من سخط الله. خدای نافرمانیہ چی او لا يلقي لها بالا اچ حیال ندانتے يهوي بها في جهنم. ہمش وجہ جہنمہ شانک دیا گبی و جہنم توقع بیتے ہیں. و جہنمہ كبي أمي كب وجاء. برات عزيزة ابن عباسة يك جملة يقولتا ابن عباسة يا غتو آپ سهره آپ گما بلکه گو لکتر بی
اشیاء فایده چه. ابن عباس فرمایته که رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن شر فسلم او سكت عن شر فسلم. شو دا رحمت بکن یک بنده سره خیرین گپی گشتگی فغنم گوڑا فایده ملتی او سكت عن شر بدیا چی خاموش بیتا بدین گپ چی خاموش بیتا فسلم گوڑا سلامت بیتا. براتو عزیزا یک روچی و دای مرای نعمت لسان داتا زبان نعمت داتا گوڑا یک روچی ما چو گپ گوشه هر یکی وتی سر ایر کنگا پیسر براتو عزیزا وتی حسابا وب بجا که چچو خدای کرا نزدیک بیتگه مرچگین گپان چه و چچو دیر بیتگه. و امام ابن مبارک براتو عزیزا فرمایتا که لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن المعصية فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. خدای طاعته خدای عبادت تو کا گپ نگرہے گے گوڑا خدای نافرمانیہ چے یکی خاموش بی نافرمانی خاموشی گوڑا سوہری براتو عزیزا. ہمچہ عربی تو کہ بطلے وشنتے کہ السکوت الكلام من فضة فالسکوت من ذهب. اگر خاموشی نگرہے گے نگرہے گوڑا اگر گپ نگرہے گے گوڑا خاموشی براتو عزیزا سوہری. وہ آخرہ موتی دیوانہ ختم کریں امام عبید اللہ ابن ابی جعفرہ فرمائتا کہ یکی ہوتی یک مجلسیا گپا بیتے یک مجلسیا گپا بیتے ایاگا ہوتی گپ وش ببا گوڑا خاموش بھی اگاں یہ ہوتی خاموشی وش بھی گوڑا گپ بکا چمیکہ کہ نیت مبیتے کہ یکی مردم ای مردم منی گپا گوشدار گایا گوڑا ریاء مبی مردمہ پیش مدار ایتے کہ من گپ چو وش نلاتے مردمہ یک گپ دیوانی یکی وش ببا گیشتر گپ کا بلے اللہ راضی بیاک مردمان سرا خدای رضامندی درستنے دنیا رضامندیہ کے شتریں. خدای کرم دعا لوٹا کہ مارا زبان حفاظتے خن کے توفیق بدان. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.